Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وقال رضي الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى saking Sayyidina Abdurrahman bin Abi Layla qala dawu sapa Sayyidina Abdurrahman bin Abi Layla laqiya ketemu ni ing ingsun laqiyani ketemu ni ing ingsun sapa Ka'bun bin Ujrah yaiku sapa Ka'bun bin Ujrah. Faqala mongko dawuh sapa Sayyidina Ka'b bin Ujrah, ala uhdi laka hadiyatan, ala uhdi ana to aweh hadiah sapa ingsun laka maring sira hadiyatan ing siji hadiah utawa peparing. Innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam saat temene Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kharaja miyos sapa Kanjeng Nabi, miyos keluar, alaina miyos ing atase kita ingsun. Faqulna mongko matur sapa ingsun Sayyidina Ka'ab bin Ujrah, ya Rasulullah, tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad alimna, teman-teman mulang, na ing kita, kaifa hale kados pundi krana nang Kanjeng Nabi nggih basa, kaifa hale kaya apa, kaifa hale kados pundi nusallimu uluk salam kula alaika ing atase panjenengan, wa kaifalan kados napa kados pundi nusolli sholawat kula alaika ing atase panjenengan. Qala mongko jawab sapa Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, qulu ngucapa sapa sira kabeh yen sira kabeh arep maca sholawat lan salam maring aku, kulu mongko ngucapa sapa sira kabeh Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma tu Gusti Allah sholli muga-muga paring anugerah panjenengan, muga paring sholawat panjenengan ala Muhammadin ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki carane nek kate napa kate uluk salam lan maca sholawat nang Kanjeng Nabi. Nek cara ndak ana Allahumma ndak pantes. Krana si ana Allahumma krana duduno nek sholawati menungso niki wis ndak ana apa-apane. Lah Gusti Allah wis maca sholawat. Makanya ono Allahumma du Gusti Allah, Allahumma muga-muga, Allahumma du Gusti Allah, sigote aduwa ke Gusti Allah, Allahumma sholli ala Muhammad, sholli muga-muga paring sholawat panjenengan alam. Dadi bene selawat kuli bi sampian se beda pak ke Kanjeng Nabi keng amoci ke Gusti Allah, aminta beda Allahumma ki aduwa dak Gusti Allah. Karena napa? Ya cek tak pantas men kulit sampean sak selawat ke Kanjeng Nabi. Jareng la Gusti Allah le maca selawat. Pas seberempen ile ya selawat kulit bi sampean. Mangkana beda lafaz Allahumma. Berarti sewa doa. Amuci aminta ke Gusti Allah. Allahumma tu Gusti Allah. Lah hadis ini kan nerangake kearifan
kebijaksanaan dari para sahabat, saking dari takon tak kerat tuh apa juga Kanjeng Nabi dalam segala hal. Takut tak cocok ke Kanjeng Nabi, takut tak peratu ke Kanjeng Nabi. Derem macaran, atanya langsung ke Kanjeng Nabi Sayyidina Ka'ab bin Ujrah neka. Kaifa nusallimu alaika wa kaifa nusalli alaik ya Rasulullah, katina pacaran kula aulu salam ke panjenengan, salawat ben salam ke panjenengan. Padahal sahabat neka. Bini tak tahu beni. Dari na ajegeh keagungna Kanjeng Nabi nika. Ajegeh keagungna Kanjeng Nabi, ajegeh kamuljeuna Kanjeng Nabi, kebetiraki tang selawat tak cocok bi kamuljeuna Gusti Kanjeng Nabi. Enten kula tak beci da orang selawatan nika. Setuju bahkan mendukung. Tapi bok yo sadar abaan dia cocok tak kerat tu tentang selawat ridha Kanjeng Nabi. Sinika. Orang dia mengungkapkan, mengekspresikan rasa cinta dengan Kanjeng Nabi kelaban cara selawat. Taib, nah bagus. Macam-macam cara. Baru sepakai nari-nari, sepakai joget-joget. Apa salah nah? Enten tak salah selawat tu. Cecel Pak Ro masa sekuni bayi. Wallahu qad athna alaihi fama yusawil qawlu minna aw yakunu thanana lakinna hubban fis sarairi qad da'a limadihi saffati rabbina wa hadana. Gusti Allah muji nang Kanjeng Nabi. Fama yusawil qawlu minna aw yakunu thanana. Apakah mungkin akan menyamai pujian kita dengan pujian Allah? Ya tentu tak kira. Pahebatnya pun manusia ni kamu muji Kanjeng Nabi. Ki korang dalam Al-Quran muji Kanjeng Nabi. Tak ada sebutan dalam Al-Quran nyebut asmana Kanjeng Nabi kecuali samarin mereka nyebut Nabi atau Rasul. Wa ma Muhammadun illa Rasul. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna alan nabi. Tak sebutnya mana? Ya ayuhal muzammil, ya ayuhal muddathir. Ini mau menunjukkan ini dari agung Kanjeng Nabi le. Cek saking orang sawat selawat nih kah? Enten pepancet mian selawat cek pepujar. King sekuni Pak Romasa dalam abe nih ke dalam ate. Be cocok karya. Ba aja ge ya kamul je na Kanjeng Nabi, keagung na Kanjeng Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Cuman karo hanya sekedar selawat, apa selawat ku sampean mun bandingake selawat Gusti Allah. Sekedar muji ke Kanjeng Nabi, puji selara-kelara sampean muji Kanjeng Nabi. Tak bakal padui pujine Gusti Allah. Engki mungkin sebagian beda alasan masing-masing, beda alasan tertentu. Apa cara nabana selawat kata dia. Oh yang kok menarik ruah. Karena orang-orang kata orang-orang senakal, orang-orang sebeng tambeng ruah monte cara ngak ria. Tek siasat ngak ria tak bolong, tak gepung. Silakan mengikuti arus tapi jangan ke bawah arus. Silahkan menyelam jika Anda mampu, tapi jangan sambil meminum air. Mun sampean bisa nyelam, dalam tasek ni kamu macam-macam pun banyak. Untuk nyelamataki tasek, nyelamataki sesuatu saya berharga atau mengambil sesuatu saya berharga. Intan berlian sebeda dalam keong, marsine ke dalam tasek, sampean nyelam ke dalam. Mun sampean ahli, sampean mampu ambil. Tak kok alap pula tasarna lari ya lekula ni kegolon orang saya takut tasarna pak sampean bisa melewati napanya mana ombak, bisa melewati badai untuk menyelamatkan kapal neka kita apa-apa
Saya kebeteraki noro arus menjadi tergerus. Akhirnya korang akhlakkah ke Kanjeng Nabi, korang sopan santunah ke Kanjeng Nabi, korang tata kraman ke Kanjeng Nabi, korang pengagungna ke Gusti Kanjeng Nabi. Apa sih cinta aja? Mahiyal mahabbah. Wa ma adraka mahiyal mahabbah. Al mahabbatu at-ta'zimu. Mahabbah ini mengagungkan, memuliakan, ngegungaki do orang saya cintai. Ane kenyamanan mahabbah, cinta. Kula pribadi lebih seneng kama di santreh banyak king tak guna. Sekone king aguna. Lebih milih sekone. Kula pribadi di santreh tak toman entar ke guruna, tak toman entar ke pondunga, tak masalah. Kor norot ke perintah Gusti Allah, norot ke perintah Gusti Kanjeng Nabi, sholatah berjamaah, kering tuwanah, mapan akhlakkah, bagus tenggana. King tak toman entar ke pondung, tak toman entar ke guru, tak toman entar ke kiai, tak apa-apa. Tenempong bunuare ke kiai, dung tetedung ya dan kiai ke ngolama cengkal karpatibi, tak seneng je. Bilahi tak seneng. Tiner tahu saya entar kakila. King pun merapo jangan tua aki ke guru na. Dok reng sepona. Dok boleh tetanggen. Bagus akhlak, bagus adab. Singke saya kaca bi orang benesera. Santrena siapa aja? Fulan, Kiai Fulan bin Fulan. Nah, saya congor benih santren dari benih. Siapa sih adik ria? Hari muridnya siapa? Hari montuke dimah. Cukup je daripada bunuh hari kebontu letak lemo leking senikah. Bojong tak bojong, pas tak apa, kenapa? Terus dia Kanjeng Nabi ki senikah, Pak. Tak tahu mana pak ke Madinah, tak tahu mana tapang kibi Kanjeng Nabi. Kayak sunnah-sunnah Kanjeng Nabi lakon kapi. Salawat rang-rang-rang. King ede sareh dari mahabbah, dari ta'zim pengagungan menikah. Aneka pasti lebih cintain tineng Kanjeng Nabi daripada bunuareh. Entar ke Madinah keng tadi akhlak ke Kanjeng Nabi, tada ta'zim ngagungaki dekat Gusti Kanjeng Nabi. Tayyib. Aneka pelajaran kang kui kau lebih panjenengan. Para sahabat nika lebenar ketepangki ben Kanjeng Nabi, ketemun ben Kanjeng Nabi, alengki bi Kanjeng Nabi, tapi mereka tak gelem puas. Kiatannya dekat Gusti Kanjeng Nabi, kaifa nusalli alaika wa kaifa nusallimu alaika. Katipun panapa jaran kaula asalawat ben asalam keajunan ya Rasulullah. Aneka seneng sahabat nikah mun atanya ke Kanjeng Nabi, mun beda perkara-perkara saya takut tak keratu ke Kanjeng Nabi nikah ya, termasuk nikah faedan hadza min tawaddudi sahabah ilaihi sallallahu alaihi wasallam ma'a ikramihi wa tashwiqihi. Aneka karena cintana para sahabat, amul jakina para sahabat sing tak gelem mata kedek ke Kanjeng Nabi, mata kerjat ke Kanjeng Nabi, derita akon. Tak kok mata kedek, tak kok tak pantes apa sih? Bocang kok dia. Tak kok tak keratu ke Kanjeng Nabi. Lecek saking orang sawat selawat mangkenan sebeda nikah dengan segala macam hiruk pikuk ke musik-musik ke lagu-lagu netapuna. Cecel Pak Romasa, keratu ke Kanjeng Nabi. Cocokkah ke Kanjeng Nabi? Jala solawat Allah Ta'ala ben solawat para malaikat. Bendingakin bitang solawat apa bendingan? Bene bendingan. Le mon aroma sangat nikah, aroma setak cocok, aroma setak pantas, aroma serba kekurangan salawat nikah, maka insyaallah bekal beda napanya mana? Bekal beda rasa tashwiq, beda nyamana syauk,
beda istiak, beda syauqun, beda istiaqun. Pita nih kan. Beda syauqun, beda istiaqun. Adapun syauqun adalah cinta yang bisa hilang dengan bertemu. Syauq, rindu. Ketika bertemu maka akan terobati. Tapi mon istiak beda, nika sahabat istiak nika. Listiaqihi. Karena istiaqka wa litashwiqihi wal istiaqi bihi. Karena cinta nak bon cinta nak ongkon istiak nika artinya apa? Rindu yang tidak bisa terobati dengan bertemu. Dia bertemu semakin cinta. Ketemuan semakin kerong, ketemuan boleh, terus ketemuan boleh, ketemuan boleh. Ini kan zaman istiak. Syauqun maknanya rindu, tapi bisa terobati dengan bertemu. Tapi istiak, rindu yang tidak mampu diobati dengan apapun. Semakin bertemu, semakin rindu, semakin rindu. Ini kan sahabat nih. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menunjukkan bahwa para sahabat nika betul-betul ajegeh deka kehormatan ben kaagung Gusti Kanjeng Nabi li syiddati ala syiddati dilala ala syiddati hubbihim lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka begitu sangat cinta deka Kanjeng Nabi sehingga sampurna cinta. Nah, apa bacaan ada cara mana salawat ke Kanjeng Nabi? Belain bi Kanjeng Nabi. Apa kata oleh salawat? Bada salawat nariyah, bada salawat tibbil qulub, bada salawat busyra, terserah. Ada larangan, ada batasan dalam salawat. Sampean mampu saareh 100, sampean mampu saareh 1000, sampean mampu 10.000, mau memparlo 1 juta. Ada batasan, ada pelanggaran. Salawat harus daya. King nika adalah salawat saya baca ki buru nika adalah salawat saya paling kecintai bi Kanjeng Nabi. Makan cek sampai tak macam ni ke dalam salat nika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Nika salawat sepaling kecintai bi Kanjeng Nabi nika. Iko cak salawat Ibrahimiyah. Karena nyangkutnya mana Nabi Ibrahim. Kanjeng Nabi paling seneng. Sehingga sahabat seatannya Sayyidina Ka'ab bin Ujrah nika katipun pana pacaran kaula asalawat bana salam kepanjenengan bali bi Kanjeng Nabi. Qulu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Ini kayak salawat Ibrahimiyah. Jangan sampai tinggal nih kayak dalam salat nih. Jangan sampai tak ibacar ya. Karena paling lebur salawat Kanjeng Nabi ke salawat nikah. Di luar salat terserah pun. King cuma jegeh adab, jegeh sopan santun, jegeh dalam atar cek sampai bekto mau salawat nikah tada pengagungan, tada ikraman, wa ta'ziman ke Kanjeng Nabi. Cek. Mun tak bisa, gelenhon sebu. Tak usah salawat pun secoko apa boy belin boleh punten kula tak ngelarang orang majelis salawat cek saking aroma sesekuni be dalam ater ya be patot tah be pantes singka bener aroma sah takok kebeter takok apa nilai tang salawat bi salawat Gusti Allah jarang dari dalam Al-Qur'an. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Aneka hebat ayat nika walaupun lah yang kebiasa nika karena nika Kanjeng Nabi paling senang ke ayat nika karena nika ayat perintah untuk maca salawat dekat Kanjeng Nabi. Sebelum Allah taala memerintahkan salawat nika ikabitin kelaban ikhbar pemberitahuan. Innallaha sa'tamani Gusti Allah. Apa ngumuman Gusti Allah? Innallaha sa'tamani Gusti Allah wa malaikatahu lan para malaikate Gusti Allah yusalluna fi'il mudhari'. Zaman mustaqbal. Terus Allah taala ben para malaikat aslawat terus, Pak.
Tak buambu. Jadi Kanjeng Nabi ini ke setiap detik ongko terus derajat ongko terus. Tak bebelaina makhluk baik bangsa jin bangsa malaikat nabeng kamuljin Kanjeng Nabi tak mampu. Allah Ta'ala ben para malaikat yusalluna maca salawat bene sallau yusalluna terus menerus nih maca salawat tak buambu. Baru kemudian berperintah ya ayyuhalladzina amanu. Kama beda perintah ikabitin kelaban fi'il amar atau ikhbar beda fi'il amar ikabitin kelaban ikhbar pemberitahuan berarti perintahnya lebih kuat. Allah Ta'ala lembaca salawat lah, para malaikat lembaca salawat lah, baru beda perintah reng Islam reng iman ayo salawat. Masa tak salawat lah jala Allah Ta'ala baca salawat, para malaikat baca salawat, baru beda perintah ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ya karena kula ban panjenengan nganggep enteng ke selawat nikah kira biasa. Mari berkata mari ngakan we mar potos Muhammad ereken Muhammad siapa aja. Ngolok kiai kada jiri ya gelu nge raja cel bujare ngacir ko olok de yang Gus Muhib mama nge raja cel billahi tapok bi ko ban terus dia mengolok Kanjeng Nabi ngane mana selawat potos ampun sallallahu Muhammad tadi tade pengagungan ke Kanjeng Nabi la taj'alu du'aan nabi ka du'ai ba'dikum ba'dha. Mun ngolok ke Kanjeng Nabi can Gusti Allah jalok-kolokan kada jiri ngolokan can kage are Muhammad siapa ya Muhammadur Rasulullah senyaman sanding akibi asmana Gusti Allah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Setiap adzan nikah 5 waktu beda adzan Pak. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nyaman Kanjeng Nabi selalu bareng nih Kak. Biasa mana Gusti Allah. Allah mah tadi emat Muhammad kata apa ban dia. Senika. Mangkan ngaji atanya gelu derem macarana selawat ada sahabat masa sahabat tak tahu tak karo selawat masa tahu ning kata para sahabat ning karo orang selawat tapi atanya ke Kanjeng Nabi kaifa nusalli alaika wa nusallimu alaik bagaimana cara kami untuk berselawat bersalam kepada engkau ya Rasulullah dari takut tak karat dunika dari takut ajegen nika takut matoron ke derajat Kanjeng Nabi takut taknya makmul jaki ke Kanjeng Nabi nika bener tak tahu sahabat nika selawat nika kepatolan Pak ketahun tapi kiatanya dia ke Gusti Kanjeng Nabi nika ngestete ongku mula urusan bi Kanjeng Nabi je ngestete ongku mponan urusan bi reng sogi we ngestete kok enten takok nako enten mak selawat lah king tambahin dalam atire mahabbah cinta takzim ngegungaki seneka peringatan maulid baik serutinan diboen selawatan napa bae pon niate selawat ke Kanjeng Nabi matur keratu ke Kanjeng Nabi takok lo nikah mulai bedengak nikah insyaallah karena nika perintah dari Gusti Allah ya surah salawat nika ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima nika karena pon cara salam ke Kanjeng Nabi dalam ya salam sebagaimana dalam salat tahiyat nika assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi ayyuhan berarti mun ayyuhan ini kata jauh khotib macam khutbah amma ba'du faya ayyuhan nas berarti annas orang saya peringatan ya ada khotib nih kah semak berarti dari khotib
Mun jauh, ya Ahmad, jauh. Ya Abdullah, jauh. Tapi mun ya ayyuha ni ka sama. Khusus ni ka. Makanya dalam solat Pak Romasa ketika uluk salam nikah, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Pahadir kanjeng Nabi mula salam nikah. Ya ayyuha assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Pak Romasa nikah. Pak Romasa hadirongku kanjeng Nabi ketika ada bacaan penikah. Benih sahabat ni kau tak tahu cara selawat maki atanya benih. Fal muradu bi'adami ilmihim as-salata benih sekara pagi kelaban hadis ni berarti sahabat tak oning cara selawat ada mu ma'rifati takdid mendatangkan bilafdhin kelaban lafat enten sek kebetraki sahabat ni ketakok lafat ni tak laik tak pantas benih tak tahu sahabat tak tahu selawat maknanya benih ya. Oh sahabat tak tahu kalau selawat tak tanya sering kaki kalau selawat tak tanya engkau selawat jelas selawat benih ni keseka maksud benih adamu ma'rifati sahabah as-salah ala nabi SAW benih tak ngerti sahabat benih king atanya gila bilafdhin laikin bihi sallallahu alaihi wasallam atanya gila atanya lafat solawat sekira patot ben pantas ke kanjeng Nabi sing ke lafat kaifah nuduaki lafat kaifah nega yas'alu biha anis sifah atanya dari sifat-sifat atau cara-cara na selawat ketipun bana apa cara uriyah bacana sebab lafat kaifah menunjukkan benih mereka tak ngerti benih karena butuh takok tak beratuh daka Gusti kanjeng Nabi paham iki naam neka bacaan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Nah. Adapun maki benafat barik Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Maknana barokah ni macam-macam para ulama. Lafaz barik ni gila. Mun sholawat Gusti Allah aneka anambain kamuljeun. Deka Gusti Kanjeng Nabi mun selawat kula panjenengan pengagungan berkena berlafaz Allahumma atuwa ke Gusti Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Benih selawat kula langsung ke Kanjeng Nabi enten. Selawat kula panjenengan niki ki kabitin kelaban Allahumma ki aminta ke pangeran. Ya Allah, selawat kau pada pagi ke Kanjeng Nabi. Ya lamun Gusti Allah sama depak karena minta ke Gusti Allah. Benih karbat hibi benih. Sebagian ulama ada bu lafaz Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim kibeneka ay asbit wa adim lahu ma a'taitahu minat tashrif wal karamah ila Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kibeneka saya maksud kelaban barokah minta ke Gusti Allah peterosaki apareng salawat ben salam ke Kanjeng Nabi ben keluarga Kanjeng Nabi sebagaimana apareng barokah pepancet selawat gila ben salam penikah kangkui Kanjeng Nabi ben keluarga Kanjeng Nabi. Wal muradu bil barakah bersadabu huna azyadah minal khair adnal barakah nika. Paling rendah-rendah barakah azyadatu minal khair tambah kebagusan. Paringake kebagusan terus ya Allah, tambahin kebagusan ke Kanjeng Nabi ben keluarga Kanjeng Nabi sebagaimana ajunan aparing kebagusan dak ke keluarga Nabi Ibrahim dak Nabi Ibrahim ben keluarga Nabi Ibrahim. Bersadabu waqila al muradu
sekar paki kelaban barokah al muradu at-tathiru minadz-dzunubi wat tazkiyati. Al murad at-tathiru minadz-dzunubi wat tazkiyatu. Saya maksud kelaban barokah kanto wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim. Maksudnya at-tathiru minadz-dzunub wa tazkiyatu. Ya Allah pesot ceaki Kanjeng Nabi ban keluargana sebagaimana panjenengan anyo ceaki deka keluarga deka Nabi Ibrahim ban keluargana Nabi Ibrahim. Walhasil ala kulli alal agwal macam-macam neka qaul atau pendapat al matlub seesareh dari lafaz barokah neka adalah ayyu'ta minal khair engki peneka aberi kebagusan doa bagus ke Kanjeng Nabi ben keluargana Kanjeng. Apa perlu natu aki ke Kanjeng Nabi cek Kanjeng Nabi le kebenyan le mambaul ilmi mambaul khairi sumber ilmu sumber kebagusan Kanjeng. Maka itu aki minta aki kebagusan ke Gusti Allah. Anu nyaman loberan, abare mare oleh ketampiasan, Pak. Oleh loberna, oleh kebanjirna dari kebagusnya Kanjeng Nabi supaya mengalir ke kaula panjenengan. Nah, hadits nikah pertama menunjukkan hirsus sahabah ala ta'allumil khair minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama faedahnya adalah hirsus sahabah, menggebu-gebunya sahabat di dalam meraih kebaikan atau mencari kebaikan, mempelajari kebaikan minan Nabi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat ni tak buambu, tak henti-hentinya terus mencari-cari kebaikan ni dari Kanjeng Nabi. Tak lempuas dek kebagusan para sahabat. Kan benyan kulit sampean, asalawat seminggu sekali lihat aja masuk surga. Ngaji karo saare sekalian benih setiap saare deki ngaji boleh enten karo saare waro masalah paring mapan ponan sahabat ni enten hirsus sahaba ala ta'allumil khair minan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak lempuas sahabat terus semangat terus dari semangat tah mun beda sahabat setandi set terhimpit kalaban kelakuan ekonomi dan sahabat sesoki si abak mampu setiban si alako ke ngaji ke Kanjeng Nabi engkau sinangku ngebeen ben keluargana deki oleh ngaji pada pak kasengko dengan gantenan setia been si alako engkau si ngaji ya keluargana been apa can engkau si alako ben si ngaji deki oleh ngaji pada pak kasengko dari netakok ketinggalan ilmu dari Kanjeng sampai ngane kejaran eroling igantenan setia alako tak ngaji alako kanjana sing ngaji sisitung lainare sisitung ngaji sisitung alako terus rolling sinika gantenan deki tanggung keluarga anaan biaya na sahara pernah deerna bencak pikiran keluarga bacaan ko torok Kanjeng Nabi jera apa saya lakone apa saya debu aki Kanjeng Nabi catat kapi deki pada pagi kasengko Masya Allah ya neka hirsus sahabah narangakin apa semangat sahabat neka dalam nyari kebagusan nyari ilmu dari Kanjeng Nabi jadi atanya terus ke Kanjeng Nabi kaifa nusolli katipun panapa carana katipun panapa seneka nomor 2 hadits neka bayanu uluwi manzilatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa uluwi makanatihi wa makama wa ului makanati alihin Nabi sallallahu alaihi wasallam indallahi subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan keagungna Gusteh Kanjeng Nabi ben keluargana Gusteh Kanjeng Nabi keluargana Kanjeng Nabi wal muradu sekar paki kelaban keluarga Kanjeng Nabi saya alin Nabi Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad nyebut keluarga Kanjeng Nabi wal muradu al azwaju wa man hurrimat alaihimus sadaqah saya maksud keluarga Kanjeng Nabi raji Kanjeng Nabi ben orang si haram naremah zakat
Sera orang se haram nerima zakat gimana ikan bonan. Para sadah, para habaib se haram nerima zakat. Bade sada bunten. Wa tadkhulu fihim ad-dzurriyyah. Masuk sekapina debu beneka alin nabi beneka az-dzurriyah keturunan kanjeng Nabi. Saya raki pokoknya keturunan kanjeng Nabi. Baik dari Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain. Wa qila yashmulu atba'ahu al-mu'minin. Berdasi ada bu, saya maksud keluarga kanjeng Nabi orang yang seberiman kabir ya Pak. Orang yang seberiman kabir saya atorok ke kanjeng Nabi yashmul atba'ahu, mencakup pengikut kanjeng Nabi al-mu'minin sepada iman. Oleh termasuk ketampiasan dari alin Nabi ni. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina. Mun ki beda iman ki oleh dua dari ni ke kulit sambian. Karena bersada bu keluarga kanjeng Nabi apa saya orang yang seatorok ke kanjeng Nabi dengan catatan iman dekat Gusti Allah, iman dekat Gusti kanjeng Nabi. Tak harus rajin kanjeng Nabi, tak harus keluarga kanjeng Nabi, tak harus keturunan kanjeng Nabi pas era kula ben panjenengan nikah. Ya bene keluarga kanjeng Nabi, ya bene turunan kanjeng Nabi, keng masuk ke alin Nabi, keluarga kanjeng Nabi, kelaben masuk iman berarti nasab neka bisa kelaben ilmu, kelaben sabab, ya, kelaben nasab. Apolong nyambung neka bisa kelaben nasab, bisa kelaben sabab. Mau nasab jelas turunan, andi garis keturunan ke kanjeng Nabi. Berarti neka nyambung sebab nasab. Mun kuli sambian tak andi garis keturunan saya nyambung ke kanjeng Nabi dari segi nasab, ya dari sabab. Ngalak dari riyah. Ngalak dari sabab nikah. Malai nyampung ke kanjeng Nabi mondara teki tak bisa bonan. Kimpun ketentuan dari Gusti Allah benar mah. Ku disampeyan tetiaki orang sing gak nikah. Bene sahabat, bene keluarga kanjeng Nabi, bene keturunan kanjeng Nabi. Cek kene ati cek Gusti Allah nikah. Enten tak berhitungan. Kelaban cara lain tak bisa nasab, ya sabab nikah. Pecinta ke kanjeng Nabi. Pesenang ke kanjeng Nabi. Asalawat nikah pemahabbah, pa istiak. Semakin rindu, tak puas kelaban salawat tuh. Aroma sak orang. Insyaallah nih tak bareng-bareng benih bareng tak mungkin bakal ketemuan waku. Sampai nanti bine. Bine nih kan hukum halal. Bine hukum halal. Dari koncon obu sampai koncon gerikin sokoh halal. Beda remah baiklah. Bine nih tibi, bine noreng. Ketika bini nikah haid, maka berlarangan sekalipun nikah bini sambian. Cek sampai berhubungan badan, cek sampai bersetubuh, cek sampai ajima. Mun hanya sekedar mencium ataupun selain istimta kelaban selain nang senengan bi selain bercumbu, tapi tak sampai jima bi sebini. Walaupun bini haid, cek kebolong. Anan kiai King tak pada lah aku, tak pada tengkan, ya head, tak bolong je, tak bolong dari di macam yang datun hafal Quran, dina hafal nyanyi, yang datun pernah di masjid, anan pernah di diskotik, bapan alim ngarang kitab, ngarang rotib, ngarang kasang, kompoi, tak bojeng, tak basah, keluarga tetap keluarga, King tak bolong nih kah, head. Letak socen aja, letak socen lah. Letak tidak kene ate kulo ben panjenengan tikal masih bene dzurriyyah kanjeng Nabi, bene alin Nabi, bene keluarga kanjeng Nabi, ya bene keturunan kanjeng Nabi, ngalak sendiri sabab neka. Pasera ki beneka atba'ahu orang sa'atorok ke kanjeng Nabi minal mu'minin dari orang iman. Beda pendapat nika, beda bunda ni beda keterangan. Nah, ala kulli hal salawat cek korangi, mun tak bisa ditambah cek korangi. Halal akal minimal pagi 10,
Malam 10. Paling sekone nih kapon. Mun mampu 300. Pagi 300, malam 300. Pecek nyambung ke selawat sampeyan nih, male nyetrum, male beda. Ya saat terbangun ruah. Mun ruah nabun ruah karena beda setruman kan Kanjeng Nabi. Nikmat nabun Pak. Nikmat nabun nih. Membayangkan takhayulnya mana, menghayal nih Kak. Menghayal nabu ya dan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata apa nikmat nabu terbang pagi ya dan Kanjeng Nabi? Seneka. Ya maaf kalau non sebu, enten tak beci beli boleh tak beci. Lah mula tertarik ke tabu'na. Seneng ke tabu'na. Akhir tak tertarik ke selawat, tertarik ke tabu'na, Pak. On kata isharir mon janko ya lebenyaan nanon lebenyaan jintan naru. Apa tapuna? Tak break prak break. Kebaya jo ketek keneng ishari aja. Assalamualaikum zayanan atapak abi assalamualaikum. Waduh, tambah malam tambah serem janore. Mahalul kia mah dekik ya kol 12. Mau lah setengah 10. Jam apa aja Pak? Mungkin letak desa karena senang. Mau lah acara isari rutinan mari esa. Iya dekik kia rokok kia omong. Untuk sebelah kanan kontengan kami percayakan penuh kepada Maji Busro. Maji Busro jemun nabu mun tak sampai budul terbang tak hebat. Karena kelebihan yang nabun sampai mabudul terbang wah. Asmaan berarti tanang aja. Bucek tampil lagi ka orang mulai tanang dia aja. Perotongku jala bola. Lagu ni kita apa lagu ni sehari sopo? Teken yang kebe remik teken ni. Ya Allah mon mangken. Kula ki bila karo lebet. Di timur nene neng belembem nih. Ya Imam Marus lagu remik. Bine gambar aja video na joget marsene ke tapuan diskotik ya Imam Marus aduh ayo tertarik ke tapuan selawat ketopoan lamun iso aduh pacu tumedum tak neku emeng masih kalah mek tak tahu ya Nabi assalam tak kalah mek tahu samek wis tahu samek ku tak tahu jade emek aja reng metem roh nikmat makin Pak Soleh mau terbangan bikulai panglo mau vokal Pak Soleh adan ni lah lele sia selawat dan mon beleh kenapa ya ini pantas sesuaran kaki adan leh sobung boleh, ibu ada boleh tak apa, mun benda lain aja ben. Tina malay Maji Busro bi matsura ruah. Mun soleh asal buat pas tadi vokal Pak. Yang ngajak saja lah, ngajak apa je mak soleh. Jadi pas suara nama soleh spesialis adan pas asal buat. Benih kuda tak seneng ke selawat leh. Nabi cak salah, wila cak vokal ben. Anak nabu, mau nabu kan bimo cak mak soleh. Mon aptaring medem-medok mon maca. Dadi masa iki kiri kiai ro masa ro ambu pancere medem tak tahu. Pak Abta je nikmat Pak Abta je. Mon maca. Tele canami bilang. Mon maca jejak medem tai kok. Amin tak ning lagu macam-macam amin. Jeri ke selawat kiai ni. Mona rutinan nyare lagu mona walima atau barutinan nyare lagu sekira orang ro pada tahu ngocak gua. Jangan lah karpa tibi, jangan lah seneng tibi ni seroreng malah tak ngak-ngak iku. Engki pon nek pon ke masyhur pon. Walimah pagi enten tak lagu se nyara-nyara pancet pancet so baca orang pada ngocak selawat kiye maksudnya. Ya dah iri tocuna Pak. Nik ketocuna. Selawat aja pancet. Abah yonceng kang nguling Maji Busro lagu labbaik. Ro lagu pada sabiasa sekarang orang tahu nyora labbaik ro labbaik Allahumma labbaik orang tak tahu saja bu perongon anyar sumenepan
Jeng kenca dari Budi na salambu maji Ibu Srobi almarhum Jizuti labeng mundabwek ko di Budi ya labek dabek anong ko lagu saya kira orang pada ngocak ko saya kira orang pada mecah deh ya kini ke pon sobung paling ya burda ya Rasulullah salawat badar kita pancek yang perkara khusus terserah yonceng khusus Kanca Banjari ocol lah yang kilamba yonceng sobung salon sobung napa jam beluk mulai setengah sanga setengah 10 istirahat almarhum Pak Anas siaran. Kami ucapkan terima kasih kepada segenap rekan-rekan Al-Banjari Al-Talibin yang telah melantunkan qasidah-qasidahnya dengan suara yang merdu Pak Holili bagian waduh cek bare bajang sopu angar-ngaran Pak Holili assalamualaikum siapa je kana kau jangan kula siapa mare sopu ngar-ngaran ngambil tercirum payar lalu tak ning salah telepon sakone kakian main biaran pokok jaga tedung bu sop puasa lawat almarhum Pak Holili tek temu lagu orang joreng assalamualaikum baca teki waran enggak una sutra pacet ke becon locon bi kiai ini kan ocon lali yo ocon Pak Holili waduh gawat budak istirahat ta suruh rokok kapi makan cocon ngamar seneka lagu boleh berupa lagu pas mahlul qiyam setengah 10 nih kalau nikmat renggonan nih Pak cukup senik tentado salon sekerekan ada tahu sa mereka neng dua situng ngedi situng dinterbang neng dua tok mereka cereng lepas cet bene ampli cek kebayan tibi je bene mixer tapi yang ngolah ser salah betul macam ada mixer sebab langsung nyambung ke Kanjeng Nabi nih kak bada mahabban wah bada sih medem mau jadi medem tapi kode orang ngetelak kakek engkau aku ada rumah kakek telak kode wis kode tambah kode genteh mun medem apa tamun mau medem dok medem kok la ilaha illallah nikah faedah dari hadis nikah kita hirsus sahabah nikah nerangaki tentang semangat para sahabat tentang ilmu ala ta'limil khair ta'allumil khair ngaji tentang kebagusan ilmu dari Kanjeng Nabi. Nomor 2 nerangaki bayanu uluwi makanati sallallahu alaihi wasallam wa uluwi makanati alihin Nabi sallallahu alaihi wasallam nutuaki keagungna kedudukna Kanjeng Nabi ben keluargana Kanjeng Nabi mentermo keteti ilmu semanfaat mentermo ke kauluman jenengan lesan epa gempang epa beca kalaban aslawat ka Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam amin Allahumma amin babud doa idza intabaha billail wallahu a'lam bissawab Allahumma salli afdala salatin ala سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ذكرك ذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي يوسى وذكر ربي وفقنا
ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل علما نهضى بالخير واغفر واستر وأنت أكرم وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق وعلى الصحب مصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله صلى الله على سيدنا محمد والحمد رب العالمين فاتح حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء الصالحين أينما كانوا أحلت أرواحهم من مشارق الأرض المغاربها بر وبرها خصوصا المهاجر الله أحمد بن عيسى وبن عبيد الله وسيدنا علي بن علي خالي عقاسم الفقيه المقدم جميع ساداتنا علي بعلوي فخر الوجود الشيخ أبو بكر بن سالم أخي عقيل بن سالم قطب الرباني سن الشيخ عبد القادر الجيلاني حسن الشاذلي والمؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري والإمام القسطلاني وأصول الإمام إبراهيم قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله بارس ثم إلى القطب الباهر الجامع بين عام الباطن والظاهر الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وأخي طاهر المقدم ثاني عبد الرحمن السقا وولاد مرمضر وإخوان الحبيب عبد القادر وأحمد جدا الحبيب العلام محمد بن علوي بن عباس المالكي وأخي عباس المالكي والحبيب علي كويتان الحبيب محمد بن طران الحداد والحبيب أبو بكر قرسي شيخ الحبيب شيبوت وبوتي والحبيب الحداد الحبيب عبد الله الحداد سانين والحبيب حسن بهرون الحبيب جعفر بن شيخان السقاب والحبيب علوي بن سقاب كبون أقوم والحبيب هادي بن شبوكر بن سالم والحبيب عبد القادر بن سوسيق والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بن الفقيه والحبيب صالح بن حامد تانجو والحبيب هادي بن عبد الله الهدار محمد الهدار والحبيب صالح بن حمد الهدار سلام بيبي نونgan ثم إلى روحه كي حجي جاسم نور سالم وزوجته وكي هاشم رافعي وزوجته وأصولهما وفرعهما ومن انتسب إليهما ثم إلى روحه كي حجي عبد الله محسن وزوجته ثم إلى روحه كي حجي عبد الحليم جاسم كي حجي معروف عارفي وأصولهم وفرعهم ثم إلى رسول بهذا المقام الجد عبد الله وزوجته الجد برهان وزوجته الوالد منير علي وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله وإخوانه أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجات في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي أمراضنا ويقضي حاجتنا ويسهل مطلوبنا ويوسع من الحلال أرزاقنا ويحسن مطلوبنا وييسر مطلوبنا ويحسن مقاصدنا ويكفينا شر الأذيات والبليات وشر الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن ويطل أعمارنا في طاعته ورضاه ويمن علينا بكمال محبته ومحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم واتباع شريعته والاهتداء به وبسلافنا الصالحين أن الله يعطي كل سائل منا منكم سولة ومأمولة على ما يرضي الله ورسوله ويهبنا كل خير ويعاملنا معاملة الخير ويهبنا كل خير وعلى من أسلافنا صالح مثل هذه الجلسة نوينا وعلى ما طلبوا طلبناه وعلى ما قصدوا قصدناه وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم